clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buk chewa Duhsak na sang ber ka han bok chewani ole voin hi march ni samtum pakhat sang ni somni paruk ania tuntum kan topika chuan Sorkar kal to te khan IMC hi Khawpui Mite Duhsak Vanga din an ni em ti thu pui manga pushroya kol ni thuziak ngainom le bengwa thak zet mai hi kan ngai tha ho don ani ole ilo ngai tha ang Sorkar kal ta Congress le MNF te khan aizol Khawpui Mite min Duhsak Vange sumtam tak do thengatan maya IMC hi lo siam an ni ti hriat fianan atnuaya article hi lo chiar ti ang u matia he article hi kumsang ni som paruklam dai towa the frontier despats chanchin bua chuak to mizo tonga ka handa nok ani e atia kumsang ni som paruklam dai to mi the frontier despats chanchin bua mi kha mizo tongin ron let ling ti na ania chu kan ngai thadon ani Dr. Lalitha Kamatle Smita Waingang Karten Tata Institute of Social Science Center for Urban Policy and Governance Zirten and Project Impact of Infrastructure and Governance Transformations of JNNURM in Small, Medium and Large Cities Tia Tel ani he an project aizol case study an nei na chungchang ani India Research Institute mingthang tak pakhat atanga mithiam Lalitha Kamatle Smita Waingang Karten an zirna chuan IMC pian chuan le alo than chona chungchang thil tam tak an ziaka kumsang khazakwa somkwa vel atang to khan mizo mithiam chen khat le bureaucrats pension to te chuan urban governance body siam hi chul an ti in an lo soi to thin Sorkar po hetiang zonga mala turin an lo ngen ve na sa to IMC hi khatilaya Sorkar ti khan mathlir thui tak le Khawpui ro rel na thatak basin sang tak nei wanga siam nilovin state Sorkar sumlama pachetak khan JNNURM noya central sum amu theina na siamani ti an report tin state department te point IMC din tira chuan an thunei na anep chho zel hlawin IMC noya function te peklo sham an tumbok ani ati municipality hybrid atia ngai thachun zomang IMC siam tir khan village council VC te chu local council LCs ti mingpuin mizo teril rem zong le hriat thiam sa ang khan Khawpui Sorkar urban government structure khan suan lu top an nia hetiang Sorkar in real bolna grassroots level LC ang hi mundanga aum velo khati lai VC te kha local council a thak chungchang a po khan a minga biakron po an nilem lo ni in alang aizol Khawpui tu nanga lian tak ani ma khachuan Mizoram hi ko sang chieftainship system a omin khotin kha lalin an opa British Sorkar khan an siam danglama chumi nuwa district council Sorkar noya Mizo union rural na noya village council an siam ani kha MNF helai insurgency huna Indian Army in khuate an group khoma hei hi sipaitana chet ol samna military operation turatan aniber heram buaina satak hian mishing nuna danglam na satak asiama ele bara har satna le trampui mithi thleng ang maya Mizoram alo siam ta ka wang khan mitam tak kholian jok aizol le lunglei khopuya te an pem na sa hei hi urbanization lama aizol lo than chho hluai na point pakhat alo nita aizol chu athang chakin mishing an pung na sa hle ma se development ero du thu asam lo hlea ruwa man na athat lo wangin ri room thil liang hi ngang chi atan po Khawpui him tak le rem tak ani thei talo Khawpuya hian IMC bultan level khan VC somsari paruk vel an om IMC siam tur ngen na masalama khan municipal body pakhat siam tha in hriat na a oma kumsang khajakwa somkwa palia lungleya chimbal chantu chuan ngen na an siam chho tana kumsang khajakwa somkwa pakwa aizola mi thanem ngai le Sorkar na thok pension to bureaucrats le zinalama mithiam ten municipal steering committee an din chowa kumsang ni pathuma municipal act draft siamania ma se politics lam le administrative support aum lawa wangin azuji chho sumtam JNNURM atileta December sang ni panga JNNURM noya sumtam tak aum chodon ti puan alo nita
hei hi IMC siam na abul chan na le ki poi mo tak alo ni ta state sorkarin sum aharsa a central scheme mga summu atuma ma se urban local body ULB aum lo awangin amang thailo urban local body siam chu summu na tur le political risk pakhat ani khati laya politician abikin rural lam te khan Khawpui area kha opposition that na tak nia an riat wangin an hlau deu ma se an topa chuan sumdu na chuan ania zun ni sompani sang ni pasaria central sarkar le state sarkar in kara agreement siam ania urban development and poverty alleviation UDNPA department alo pianga local administration department lam thunei na chu sa thak chho alo ni ta UDNPA tuam chak alo ni chho ta zo ka power boy na turf war atile ta IMC siam dana boy na po a oma LED chuan VC somsari paruk signature mangin ZNN URM summu atuma mase India sarkar chuan urban local body angai ati sia wangin atnol chuti chuan VC somsari paruk chu wat sompakwa an thena mase soito angin village council tero na omlovin LCT in urban local body ada lut tavek ani amai ro chu department te chuan an power an pe thadu ngal mailo ZNN URM noya project pali tui insak kongle transport cheng rebel chizani somni pakhat velatan IMC chu he project te implement tua khati lai kha chuan an phal chuang lo ole khami chin kha ania pushwai kolni zara kan bengwar thar le ta chuti rual chuan ka hritlang khopa ngarping chung chungin ka chira in mi hriat thiam na ka nge ni Sorkar kal toti khan state sumdin mun anen khan urban local body siama JNN URM noya sum hailwa Khawpui chung ti mason nan ti in ma anata ti chuan UDNPA lo pianga tundin huna chuan local body shanpa ania wangin an kuta sum tam takom veta ti in ka hriat thiam vedan toite kan sei ve ange MZP shoi tu hania politics kailon hanlu me hichu adan chu dang khop maya MZP a hian kumsom ni le paruk ka om na chi ania kumin hi sub headquarter ta om tari arei ve ngar ngar khop maya tin MZP general headquarters OB ni chungin congress sarkar ka son mana MNF sarkar kan son man le ZPM kan son man le ni elected OB ni chungin president kan ite ZPM nu lo garon sarkar nen hian thil halte te hanin siam rem hanin norve te chuom amai ro chu voinia kan sarkar shwai tu te a minister ro te kan home minister te kan siam te kai shwai noi hian thil dik lo om phot chuan lo soina ma kan la nga lang an ti thin na wangin thil dik lo hi aum thei lo ni chulai chu aro pui ka te leader thapa ni ZPM he kan nei tlat maya enai tia thil tok du om thira ta poka a fel fight a duak boka a hei tuna kan vice president I tuna president hi khatilaya AMC kan malak tak taka a chui tu ta zinga mi kan ni dun chawa tuna AMC so MNF sarkar AMC a khan thil dik lo hi ta me maya thil tam tak ka soidon lova hun mai chawa phaichong kha bong kon lam te poron riya kan sheveka ten kan tram ni kum ti chung khan shoi tu kan ni president kan ni ve chung khan voi mi som chu an nala kan revoke ti rani Mizoram mangai tu le AMC thadu aizol mangai tu tan chuan na dik lo la thin te hi em ni kan than le don ti hi wenia zoram pui te kan zot du aizol pui te kan zot duwa chuan chuan AMC a chuan eng ti kong zong pon MNF hi sarkar le thiang lo ni ti hi aizol pui te kan sia dangai ni min Duhsak tu te thiam tha te po kan nga thina voinia hen makati deu mai chu kan police officer top sarkul kan mersiat chinten MCS officer IS officer ten voinia ka lu thian loma lu tura min nor tuan ni tlat mai ni tin voinia hian keima chu in ka lu big lova zilai por ka Khawpui te tin congress atangin kha GS meu te pon lu ta khang ten kha ti hian kan in dor to na
voi khat kanin dona thila fel de ufe kani ama khop mai chuang cha voi ne in ma kanon ding ta a eng poni se thil tha ani chuan kan ram le nam tan thil tha ni chuan eng po ti turin voi ni train bul kan tran don ni ti kha ka sei thei tong ni se kalon ne